head of the department of our emergency medicine Rourkela Apollo Hospital. So today actually we have called you to make you understand what are the monsoon related disease and how we can prevent all those disease, what are the infrastructure available to treat the patient in our hospital, and what best we can do for the community of this zone. So let's we start discussion from Dr. Manoj Kumar Upadhyay. He will be leading the team for this session. Thank you, sir. ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା ଏବେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପାଣି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁଜୁଆଲି ମନସୁନ୍ ସିଜନରେ ରୋଗ ବେଶୀ ହୁଏ, ରୋଗ ବେଶୀ ହୁଏ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସମର ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଲି ମନସୁନ୍। এবং ସବୁଠୁ ହେଲ୍ଦି ସିଜନ୍ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି ମନସୁନ୍ ମାସରେ ବେଶୀ ଆମର ରୋଗ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତାର ସେ ତିନି ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରୋଗ ଆମେ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ୱାଟର ବୋର୍ନ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଜଳବାହିତ ରୋଗ କହନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମର ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଡାଇରିଆ, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟରାଇଟିସ୍, ତାପରେ हेपाटाइटिस एंड टाइफॉइड फीवर, जोटा कि आंतरिक ज्वर, ये सब फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज। सेकेंड कैटेगरी जो अच्छी डिजीज अच्छी से हूँ मस्किटो बोर्न डिजीज। यू कैन कॉल बाय मस्किटो बाइट्स लाइक मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा। ठीक, दीज आर वेरी कॉमन बिकॉज एक बर्तमान मशा ब्रीडिंग सीजन बर्तमान स्टार्ट हो गलानी, तेणु निश्चित भाव में मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू ये सब जिन मिलता है। थर्ड कैटेगरी डिजीज हूँ ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड रिलेटेड संक्रमण रिलेटेड, जोटा कि कहूँ आइदर इट मे बी बैक्टेरिया, मे बी वायरल, मे बी अदर। आप देखुचे बर्तमान भाइरल फीवर बहुत होगी, अधिकांश आसुँच आउटडोर आसुँच थंडा काश ज्वर हो सीवियर मैलेज गोटे आसुँच, बेले बेले रैश भी होते रैश भी हो। तो भाइरल फीवर हो प्रायतः अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, फेरिंजाइटिस, लारिंजाइटिस, टोन भी हो, थ्रोट पेन हो, कफ एंड स्नीजिंग हो, सब जिन कमन। एवं ता सहित भी लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक ब्रोंकाइटिस, निमोनिया ये सब जिन। तो एगुड़ा हूँ आपंकर इन्फेक्टेड रिलेटेड डिजीज। वर्षा दिन साप कमड़ा स्नेक बाइट केसेस ये समय देखिए साप मैंने बहुत मैंने बोलती पांडे भाषण राशि चारि आसन चले। तो ये दीज आर द कमन डिजीज। आम कि पर्टिकुलरली अपोलो हॉस्पिटल राउरकेला पर्याप्त परिमाण सुविधा रही इन्वेस्टिगेशन वाइज, जोटा कि आम रोग चिन्हबार लगे जहाँ इन्वेस्टिगेशन का सब प्रकार सुविधा रही फैसिलिटी रही। सहित इन ऑल आवर सेगमेंट्स सब ये स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मैंने अच्छा जोटा कि इजिली मैनेज कर। तेणु पेसेंट जी कौन सीरीयस डेभलप कला विल डेफिनेटली आम सब डिपार्टमेंट कोलाबोरेशन आमको क्योर कर शीघ्र आरोग्य कर चेस्ट। एक्चुअली मनसून रिलेटेड डिजीज के केमी प्रिभेन्ट कर पर्टिकुलरली जो वाटर रिलेटेड डिजीज आम जानते पानी हूँ आप जानते 2 वर्ष तले कलेरा भी आउटब्रेक कलेरा भी थे। इमरजेंसी तो इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर एक टीम जैसे काम करते हैं। तो सब जो बोला है सर ने तो सारा चीज बता ही दिया। अब इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, स्पेशली वेस्टर्न टिक बॉर्न फीवर बहुत ज्यादा। टिक बॉर्न फीवर ये होता है सिर्फ मस्किटोज ही नहीं है, ये टाइम में टिक्स भी रहते हैं। टिक्स जब काटते हैं तो 2 तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं, एक तो है लेप्टोस्पाइरा और दूसरा है स्क्रब टाइफस। ये दोनों बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होते हैं। स्क्रब टाइफस में भी काफी इन्फेक्शन होता है, लिवर इफेक्ट होता है, लेप्टोस्पाइरा में भी
टेस्ट चाहिए जो अपोलो हॉस्पिटल में अवेलेबल है, स्क्रब टाइफस, वरना बाहर भेजना पड़ता है, यहाँ से रौरकेला से बाहर भेजने से 3-4 दिन लग जाता है। जब तक वो टेस्ट नहीं आएगा तब तक आप ट्रीटमेंट चालू नहीं कर सकते। बट गुड थिंग है कि हमारे पास इन हाउस स्क्रब का टेस्ट है जो, तो हम तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तुरंत उसका क्योर ले पाते हैं। दूसरा चीज मैं बहुत जो देखा हूँ यहाँ पे वो है स्नेक बाइट्स। स्नेक बाइट्स अभी रिसेंटली जो सर ने बोला है, स्नेक जूते के अंदर है। हम लोग जूता जल्दी में पहन लेते हैं, कोई देखते हैं नहीं, क्योंकि अभी बरसात के सीजन में बहुत सारे लोग क्वार्टर्स में ही रहता है। मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टेइंग इन क्वार्टर्स। क्वार्टर्स बहुत ओपन है, लैंड है उनके पास, तो मोस्टली स्नेक्स जूतों के अंदर या बाइक्स के अंदर छुप के बैठते हैं, क्योंकि अभी बारिश का सीजन है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा, जब भी आप जूता पहन रहे थे पहले उसको एक बार झाड़ दीजिए, उसके बाद पहनिएगा। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମକୁ କିଛି ରୋଗ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ, ଟାଇଫଏଡ୍, ଚିକେନଗୁନିଆ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି। ତ କେମିତି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୁଏ? ନମ୍ବର 1, ମଶା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ, ଚିକେନଗୁନିଆ, ଫାଇଲେରିଆ ହୁଏ। ତ ମଶା ପାଖରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଶା ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିକି କେମିତି ରହିବେ? ନିଜର ଘର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଫା ରଖିବେ, ପାଣି କୋଉଠି ଜମିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସଫା ପାଣି ରହିଲେ ସେଠି ମସ୍କିଟୋ ମାନେ, ମଶା ମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରଜନନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯିବେ। ପ୍ଲସ୍ ମସ୍କିଟୋ ନେଟ୍, ମଶାରୀ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସବୁବେଳେ। ତ ମଶାରୀ ତ କେବଳ ରାତିରେ ୟୁଜ୍ କରିବ ଶୋଇଲା ବେଳେ, ଦିନ ବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉମାନେ ଓଡୋମସ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲୋସନ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଟିକ୍ ବାଇଟ୍। ଯୋଉମାନେ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏଇ ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ ଭଳିଆ ରୋଗ ଅଛି, ଟିକ୍ ବାଇଟ୍ ହେଲେ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ହୁଏ, ସେଭଳିଆ ରୋଗ ସବୁ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜ୍ୱର ରହୁଛି, ବହୁତ ଜ୍ୱର କମୁନାହିଁ, 2 ଦିନ ହେଇଗଲା, 3 ଦିନ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବେ। ବାହାର ଯାଇକି ଯେକୌଣସି ଦୋକାନରୁ ଯାଇକି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କିଣିକି ଖାଇଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଟା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିପାରେ। ଡେଙ୍ଗୁ ଫିଭରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଚିକେନଗୁନିଆରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବହୁତ ଦେହ ହାତ ବଥା ହୁଏ। ତ ବାହାରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପେନକିଲର କିଣିକି ଖାଇଦେଲେ ଡେଙ୍ଗୁ, ଚିକେନଗୁନିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇପାରେ ପରେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ମେଡିସିନ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ବିନା ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସି ଦେଖେଇବେ, ଟେଷ୍ଟ କରିନେବେ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟେଷ୍ଟ, ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ, ଏସବୁ 2-3 ଘଣ୍ଟାରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ରିପୋର୍ଟ। ଏଇ ଋତୁରେ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ବହୁତ ହଉଛି, যেটা ভাইরাল ফিভর কহନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ହେଲେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ଛାଡିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜ୍ୱରକୁ ଭାଇରାଲ ଫିଭର କହିଲେ ଆମେ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ବି ମିସ୍ କରିଯିବା। ତେଣୁ ଜ୍ୱର ହେଲା ମାନେ ଯେ 2-3 ଦିନ ଜ୍ୱର କମୁନାହିଁ, ଜ୍ୱର ସହ ପେଟ ବଥା ରହିଛି, ଜ୍ୱର ସହ ବାନ୍ତି ରହିଛି, ଜ୍ୱର ସହ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡୁଛି, କି ମାଢିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆସିକି। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ହି ସବୁ ପାଣିରୁ ହେଇପାରେ। ପାଣିକୁ ସବୁବେଳେ ଫୁଟେଇକି ପିଇବା, ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇକି ପିଇଲେ ଟାଇଫଏଡ୍ ଏସବୁ ଜାତୀୟ ରୋଗ ହବ ନାହିଁ। ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ସବୁଆଡେ ତ ପୁଚକା ଦୋକାନ ରହିଛି, ପାଣି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେଟା ସବୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପାଣି ଘରେ ପାଣି ଫୁଟେଇ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ପାଣିରୁ ବହୁତ ରୋଗ ହଉଛି, ପାଣିରୁ ଟାଇଫଏଡ୍, ପାଣିରୁ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ, ପାଣିରୁ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଇ, ବହୁତ ଏସବୁ ଲିଭରକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ, ଲିଭର ଏଫେକ୍ଟ କରିବ, ମଲ୍ଟିଅର୍ଗାନ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ। ଆଇସିୟୁରେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା? ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି କୋମାକୁ ପଳେଇଲା, ମାନେ ପୁରା ଅନରେସ୍ପନ୍ସିଭ ହେଇଗଲା, କି ଛଟପଟ ଡାକୁଛି ବହୁତ, କି ବାତ ହଉଛି ତାକୁ, କି ନିଶ୍ୱାସ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଡେଙ୍ଗୁ କେସରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ, ବିପି କମିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଘରେ ଦେଖିଲେ ବିପି କମି ଯାଉଛି, କି ନିଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କି ପରିସ୍ରା ରକ୍ତ ପଡୁଛି, କି ମାଢି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, କି ପରିସ୍ରା କମି ଯାଉଛି, ସେଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଆସିବେ ପେସେଣ୍ଟ। ଆଉ ବେଶୀ ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି ଘରେ କି ନା ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ହୋମିଓପାଥି ମେଡିସିନ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ରୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀ, ଲିଭର ଆହୁରି ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଦେଖେଇବେ, ଦେଖିନିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ତ ଡିଟେଲ୍ସରେ କୁହାହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ନହେଲେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ, ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ହେଇଯାଏ ବାଇଚାନ୍ସ, ଆପଣ ଗୁଣିଗାରେଡି ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବେ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ ବା ASB ପାଇବେ, ଆପଣ 100% କ୍ୟୁର ହେଇଯିବେ।
थैंक यू।